Il-port il-kbir jirrakkonta l-istorja ta' Malta aqwa minn kull ktieb, mill-wasla tal-kavallieri għaż-żmien kolonjali għall-industrija u l-kummerċ modern. Illum dan il-port ikoniku qed jitħejja biex jidħol f'kapitlu ġdid fejn il-passat, il-preżent u l-futur jiltaqgħu f'viżjoni waħda, dik li titlibbes libsa ġdida lil dan il-ġejjel nazzjonali u jerġa' jingħata lura lin-nies. Din il-viżjoni bdiet tieħu l-forma bit-tnedija ta' pjan li għas-siġġimat li ġejjin se jkun għall-konsultazzjoni pubblika. Il-pjan nedih il-Prim Ministru Robert Abela li deskriva l-proġett bħala ħolma li bdiet snin ilu. Spjega li l-proċess se jsir b'mod gradwali, l-ewwel billi jinstema' l-poplu, imbagħad l-investituri u fl-aħħar tibda l-implementazzjoni. U għasaħaq li l-port il-kbir huwa sit uniku naturali li ma jeħtieġ interventi infrastrutturali kbar u dan jiffaċilita implementazzjoni li tirrispetta l-ambjent u l-wirt storiku. Il-pjan qed jiġi mfassal bl-għajnuna ta' esperti internazzjonali mill-kumpanija Chapman Taylor li għandha esperjenza vasta f'portijiet ewlenin fl-Ewropa. Il-Group Board Director Adrian Griffiths spjega kif il-viżjoni hija mibnija b'rispett sieħ lejn l-istorja illi ssawwar il-port. For us as architects, there's a lot to take from looking at the heritage, looking at the selection of materials, the architecture, and basically using that as a design code to influence the proposals for the Grand Harbour. I mean, the Grand Harbour, it's world class in terms of its status, and what we are doing is creating a mixed-use scheme that very much complements the existing harbour and obviously just carries on improving it. Id-direttur ta' Chapman Taylor Daniel Morgans spjega ma' TVM News li fost l-ewwel żoni li mistenni jsir xogħol fihom hemm dik tal-Power Station, il-binja ta' dwana u t-tinet tal-patata. Saħaq li l-qofol tal-proġett mhuwiex dak li se jinbidel, iżda dak li se jinżamm u jerġa' jingħata l-ħajja. Malta is absolutely rich in history, it's rich in heritage, and so the highlights are not really what we're going to change, it's what we're going to keep. So working with the power station, working with the customs house, working with the potato sheds, working with the heritage, the bastion wall, the stone, all of those sorts of things. So for me, the highlights are not really what we're going to change, it's what we're going to keep and what we're going to work with and bring back to life. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Ryan Fava, spjega li l-proġett huwa mfassal biex jikkumplementa l-wirt storiku u mhux biex jiddominah, b'enfasi fuq żviluppi ta' skala medja u mhux bini għoli. Il-Kap Eżekuttiv tal-GHRC Gino Kawkiżiet li wara interventi fil-Kalkara u xogħlijiet li għaddejjin fil-Marsa kien wasal iż-żmien li din iż-żona strateġika tal-port tingħata direzzjoni ġdida biex tkun ta' benefiċċju għall-pajjiż kollu u għad-gawdija tal-pubbliku. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Mirjam Dalli, enfasizzat li l-Port il-Kbir irid jibqa' port ta' kummerċ, iżda fl-istess ħin iservi bħala spazju għan-nies għal turiżmu ta' kwalità u għal kreattività. Hija spjegat li l-konsultazzjoni pubblika se tifoka b'mod partikolari fuq il-Marsa, iżda mhux biss. Bilan li fejn hemm telqa jinħolqu spazji li jxirqilhom destinazzjoni ta' 5 stilel. B'dan il-pass il-Port il-Kbir qed jiġi rikonoxxut mhux biss bħala monument tal-istorja, iżda bħala pjattaforma għall-futur li qed jitfassal flimkien mal-poplu Malti Wawċi.